Pozdrav, gledate film Ukratko, a ovaj put za vas smo pripremili horor i misteriju. Spoileri u nastavku, oprezno. Doktorica Zoe McConnell je medicinska istraživačica na sveučilištu. Trenutno radi na projektu Lazarus. Dovodi videograficu Evu da snimi eksperiment svog tima i upoznaje sa svojim kolegom istraživačem i zaručnikom, doktorom Frankom i dvojicom znanstvenih suradnika Clayem i Nickom. Dok počinju snimati, Frank objašnjava njihov projekt u kojem su stvorili serum koji stimulira različite dijelove mozga, a može ih vratiti iz mrtvih. Svojim istraživanjem želi pomoći zdravstvenim radnicima, dajući im dovoljno vremena da nekome spase život. Nakon intervjua, Clay i Miko vode Evu u obilazak laboratorija, dok Frank razgovara sa Zoe o njoj. Jedne večeri, dok Zoe jede suši s Mikom, kaže mu da su ona i Frank planirali vjenčanje, ali su tada dobili potporu za projekt i odlučili ga odgoditi do kraja projekta. Nakon posla, dok spava u svom stanu, Zoe doživljava noćnu moru u kojoj svjedoči požaru u zgradi i pronalazi ljude zarobljene u zapaljenim stanovima. Frank dolazi da je utješi, otkrivajući da stalno ima istu noćnu moru, koja proizlazi iz njene traume iz djetinjstva, kada je svjedočila istom incidentu u svojoj zgradi. Nakon mnogih neuspjelih pokušaja postizanja obećavajućih rezultata, Clay predlaže povećanje razine električnog pulsa, a Frank pristaje pokušati, misleći da bi to mogao biti proboj koji traže. Na njegov prijedlog mijenjaju razinu vitalne tekućine i pokreću ispitivanje na preminulom psu po imenu Rocky. Iako se čini da eksperiment u početku nije uspio, pokazalo se uspješnim, jer je pas oživio. Nakon pregleda njegovog zdravstvenog stanja, Zoe otkriva da je serum izazvao mnoge fiziološke promjene u njemu, jer mu je katarakta potpuno nestala. Budući da još nisu sigurni u moguće učinke seruma i razloge za Rockyjevo agresivno ponašanje, Frank traži od svih da zadrže tajne informacije, dok ne donesu konačan zaključak. Tim slavi svoj prvi veliki uspjeh u projektu. Zoe i Frank odvode Rockyja sa sobom u svoj stan, ali Zoe postaje sumnjičava u njegovo ponašanje. Ona razgovara o svojim brigama sa Frankom, ali on misli da je Rocky samo u šoku i da mu treba neko vrijeme da se prilagodi. Zoe postaje pomalo svjesna eksperimenta, misleći da bi to moglo imati svoje posljedice, a oni moraju biti spremni na to, ali Frank to ne shvaća ozbiljno. Sljedećeg jutra u laboratoriju, Eva se pokušava igrati s Rockyjem, ali on ne pokazuje nikakav odgovor. Dok rade neke testove na Rockyju, otkrivaju da je serum još uvijek u njegovoj krvi, iako je trebao nestati u roku od nekoliko sati. Dok razgovaraju o situaciji, Clay ih upozorava da Rockyja zadrže u kući, jer može biti izrazito agresivan zbog nuspojava njegovog liječenja. Kasnije, kada Clay radi sam u laboratoriju, Rocky pobjegne iz svog kaveza i napadne ga samo nekoliko minuta prije nego što se ostatak tima vrati. Dok čiste laboratorij, Clay ponovno dijeli svoju zabrinutost oko Rockyja, a tim se ovaj put slaže s njim, jer je uništio dio laboratorija zbog svoje agresivnosti. Frank radi još nekoliko testova i saznaje da je Rocky zbunjen, izgubio je apetit, a njegov mozak nastavlja stvarati nove ćelije alarmantnom brzinom. Sljedećeg dana Franka pozovu u ured dekana, gdje ga ona prekori što je vodio kontroverzan eksperiment, kada je u početku dokumentirao da želi proučavati neuronske puteve kod pacijenata u komi. Frank se ne slaže s njom, rekavši da su upravo nadogradili početno istraživanje. Saznaje da ona ima više informacija nego što su oni podijelili s njom, te misli da ih netko špijunira i tjera je da otkaže njihov projekt. U međuvremenu, nekoliko stranaca upada u laboratorij i predstavljaju se kao predstavnici farmaceutske tvrtke, koja je upravo kupila tvrtku koja je financirala njihov projekt. Optužuju ekipu za kršenje pravila ugovora, te oduzimaju cjelokupnu opremu, ali i važne podatke. Tim se tada pojavljuje u Evinom stanu, koja je dovela Rockyja sa sobom. Zoe optužuje da je odgovorna za incident, jer se to dogodilo netom nakon što je počela snimati projekt, ali Frank misli da nije ona kriva i da su sigurnosne kopije trebali pohraniti negdje drugdje osim u laboratoriji. Nakon što nije pronašao drugi način da obnovi svoj projekt, Frank dolazi na ideju dupliciranja eksperimenta, kako bi dokazali da su oni stvorili serum, a ne farmaceutska tvrtka koja ga je preuzela od njih. Dok im je sveučilište oduzelo pristupne kartice, Eva koristi svoju da uđe unutra i ušulja ih kroz stražnja vrata. Frank joj nudi da ode jer bi mogla biti izbačena ako je uhvate, ali ona odbija otići i namjerava raditi s njima. Vraćaju se u laboratorij, gdje Miko zaustavlja sigurnosne kamere. Nakon što je sve postavio, Frank zamoli Zoe da uključi strujni krug, ali to krene užasno po zlu jer ju udari struja. Pokušavaju je spasiti, ali Frank ubrzo shvaća da je više nema. Shrvan incidentom, Frank je podigne i odluči upotrijebiti serum da je vrati, baš kao što su to učinili s Rockyjem. Pokušavaju ga spriječiti da to pokuša, ali mu na kraju odluče pomoći,
jer ostaje čvrst u svojoj odluci. Počinju eksperiment, ali u početku ne radi. U međuvremenu, Niko opazi zaštitara kako dolazi prema laboratoriju i zamoli sve da se sakriju. Nekoliko minuta kasnije, Zoe se iznenađujuće probudi, otkrivajući da je njihov eksperiment ponovno bio uspješan i vratio je iz mrtvih. Ona također izražava nekakvu agresiju, dok pita Franka o njenoj smrti, ali on je pregleda i uvjerava da je sve u redu. Eva je pita što se dogodilo kad je umrla, ali se sjeća samo zamagljenog vida. Dok rade magnetsku rezonancu, Clay doznaje da joj se tijelo ne samo izliječilo od šoka, nego i da doživljava povećanu neuralnu aktivnost, budući da je serum još uvijek u njenoj krvi baš kao što je bio u Rokijevoj. Niko to objašnjava Evi, rekavši da normalna osoba koristi samo 10% mozga, ali Zoin mozak trenutno doživljava hiperaktivnost, a ona koristi svoj mozak u najvećoj mogućoj mjeri. Misli da je to zbog seruma, jer ubrzava evoluciju mozga. Frank je vraća kući i pokušava je utješiti, ali postaje sumnjičav jer ona misteriozno čita njegov mozak i govori o čemu točno misli. Osim telepatskih sposobnosti, razvija i telekinetičke moći, ali se uplaši misleći da s njom nešto nije u redu. Dok razmišlja o svom stanju, čuje ih kako pričaju o njoj. Misle da se potpuno promijenila nakon uskrsnuća i možda su pogriješili što su je vratili. Frank traži od svih da se ponašaju normalno pred njom, dok to ne shvate, ali Zoe ga također čuje shvaćajući da su zabrinuti zbog njene situacije. Također doživljava fizičke promjene i poboljšanje snage. Kad se Rocky pojavi u stanu, ona ga ubija zbog svojih frustracija. Ona se uplaši i pokuša Franku objasniti svoje stanje. Ona mu kaže da može čuti i vidjeti stvari izvan svojih mogućnosti. Otkriva da se kad je bila mrtva, našla u svojoj noćnoj mori da je zaglavila u zapaljenoj zgradi, te je proživljavala taj trenutak iznova i iznova. Misli da je otišla u svoju verziju pakla i doživjela najgori trenutak u svom životu. On se s njom ne slaže i kaže da je bila vani manje od sat vremena, ali ona mu ne vjeruje i misli da je puno više vremena provela zarobljena u toj zgradi. On se zbuni oko njena stanja, ali je uvjerava da će to uskoro shvatiti. Kasnije, Eva uspavljuje Zoe, ali doživljava istu viziju Zoine noćne more, gdje pronalazi neke ljude zarobljene u stanu i nešto je napada. Nakon što se osvijesti, ona to objašnjava Franku, ali on postaje sumnjičav, jer ona ponavlja iste događaje koje Zoe doživljava u svojim noćnim morama godinama. Dok razgovaraju s njom, Niko pronalazi i trag na njenoj ruci, što dokazuje da ju je nešto napalo. Dok razgovara o tome s Clayem, Frank misli da ju je Zoe sigurno rekla za svoju traumu iz djetinjstva, ali to još uvijek ne opravdava ozljedu na ruci. Nitko ne može razumjeti što se dogodilo Evi, ali ona misli da kada je Zoe umrla, njena duša u tom trenutku je ostala zarobljena i nije mogla dalje. Čini se da situacija izmiče kontroli, jer nemaju pojma što se događa sa Zoe. Niko se frustrira i svađa se sa Frankom oko njenog vraćanja, ali traži njegovu pomoć da popravi stvari, jer ne želi izgubiti Zoe. U međuvremenu, Clay liječi Evine rane. On otkriva da je serum otključao neke neobične dijelove u Zoinom mozgu i stvara situacije kakve normalan ljudski mozak ne može ni zamisliti. Dok razgovaraju, Niko se okreće prema svom laptopu i saznaje da ga je netko hakirao. Franku kaže da ih se promatra od početka. Shvativši da bi ih mogli uhvatiti, Frank ih zamoli da spakiraju sve stvari i napuste zgradu prije nego što se itko pojavi. Počnu skupljati stvari i zamole Nika da pripazi na Zoe, ali ona nestane. Niko je počinje tražiti, ali ona se iznenada ponovno pojavljuje i zamoli ga da joj pomogne, jer ne zna što joj se događa. Ona ga također pokušava zavesti, govoreći da je on jedini prijatelj kojeg ima. On je zatvori, ali ona se naljuti i zaključa ga u ormar, koristeći svoje telekinetičke moći, izgnjeći ga iznutra. Ubrzo se ostatak tima vraća u laboratorij i pronalazi je kako mirno spava na kauču. Eva je pita za Nika, ali ona kaže da je upravo izašao. Clay gubi živce i namjerava pozvati osiguranje, jer je se boji. Iako ga Frank zaustavlja, i on se svađa s njim jer im je situacija izmakla kontroli. Frank ne želi da itko zna za Zoe, jer misli da će ako saznaju za nju, početi provoditi eksperimente na njoj. Clay se ovaj put ne slaže s njim i pokušava pozvati pomoć, ali struja cijele zgrade nestaje i onemogućuje sustave. Zarobljeni su unutar zgrade, jer se sva vrata zaglave i ne mogu pronaći izlaz. Dok se bore s vratima, Zoe razgovara s Evom na čudan način, otkrivajući da ona zna što misli. Eva još jednom pita za Nika, jer ga je Zoe posljednja vidjela, no ona poriče da išta zna. Clay se počinje svađati s njom, ali ona ga ubija nakon što mu je gurnula cigaretu u grlo. Frank konačno shvaća prijetnju Zoe, ali ona nestaje. Uzima otrov iz laboratorija i zamoli Evu da mu pomogne da je ubije. Pokušava je prevariti, ali Zoe brzo sazna da joj laže i odmah ga ubije. Eva,
koja je jedina ostala živa u laboratoriju, ponovno se nađe u Zojinoj podsvijesti. Ovaj put, ona shvaća da je Zoe bila ta koja je izazvala požar u zgradi, te je zbog tog čina otišla u pakao. Ubija je ubrizgavanjem otrova, ali se pokazalo da je to iluzija, jer se Zoe ponovno pojavljuje i ubija je. Zatim Zoe ubrizgava svoju krv zasićenu serumom u Franka i vraća ga iz mrtvih. Ako vam se svidjelo, ostavite like i zapratite kanal Film ukratko za više ovakvog sadržaja.